n'ahandi. none se urabona nk'abari ari amafoto bashize hanze y'abari abagabo bose ni abatifuza amahoro. Ese bazabungukira hehe bo? Kwa Satani Gusa none uvuga ngo bungukira he? Ni kwa Satani. Wese niba ufite umutima mubi uzungukira he? Kayini yari afite umutima mubi yungukiye no nyine ndabaza isoko ryo kunguka kwe yarikuye ryari riri kugira nabi gusa. Kwa Satani umugabane w'abafite umutima mubi n'abagira nabi n'abanga ubwoko, umugabane wabo ni kwa Satani. Inyungu yavuga ni sebuja Satani. Amaherezo yabo zaba mabi. Nta muntu uza wanga ubwoko bwe ngo namara uzanarebe no mu muryango. Iyo ubaye umwana gito ukagora umuryango ukagora ababyeyi n'ubuzima ntuzubamwo neza cyane. ugira imivumo usibye ko nyine nta wa mugabo narabyumvise ejo ndabivuga ari muri Amerika kubera umubabaro. Yabwira ababyeyi b'abamama batese ya macandwe mwavugaga mwagaza mucira abantu mukabavuma wa muvumo ukabafata, ariko ayo macandwe aracakora. Niba gikora basi niba amasengesho yarananiwe ndi mwabavuma byibura. Urumva umuvumo w'ubwoko n'umuryango n'ababyeyi ni ikintu gikomeye umuntu adapfa kwikuraho. Ndabasuhuje abo bukeye, mbifuje igitondo ciza ndetse namwe bugorobje, mbifuje umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Twebwe wacu turi kumanywa, iwanyu bushobora kuba bwije. Isi niko yabaye, yagiye igira ibintu nyine bitandukanye biri aho ngaho. Turamukije abanyamurenge aho baherereye, turamukije abanyarwanda, abanyamasisi, abarundi, kuko n'abantu tuvuga ururimi rumwe cyangwa se twumva dushobora kuganira mu rurimi rwacu tukumvikana. Kandi dutanze pore ku muryango yabuze ababo, abari mu bihe bikomeye, ibihe bitoroshe, ariko Imana ibakomeze kandi bakomeze bihangane. Nta joro ridacanta n'imvura itazita. Abasinzira mwihangane cyane ndetse n'abanyamurenge muri rusange. Turi hano rero mumaze kutumenya nta mpamvu yo kwivuga. Baratuzi. Hano ndi bamaze kuba se nk'ikirambi cyane. Dushimiye abakoze subscribe kuri Neza Live TV ndetse na Michel na Gatabazi. No gushira ahantu hose, nta mutima mubi, nta bugugu. Mushutse neza ariko twabuzutse neza. Usibye izuba riri hano Nairobi kandi ryatse rirakarishye, ryatse wogira ngo ni ikindi kintu cabaye. Hari izuba ryinshi cyane, ariko reka rigume ryake, hari ibyo rihari rivura cyangwa ahubwo hari iryo ririmo kwangiriza. Iyo ryabaye ryinshi hano muri Kenya ibintu byinshi bizabyangirika. Oya, hano muri Kenya bivuze ko abantu benshi imirima irangirika, amatungo akangirika. Ariko urabizi ko ubwoko bwacu bwinshi buhaba, urabizi ko bubayeho tugenda dushakisha mu buzima nyine bwo gutembera, uhiga epfo na ruguru. Iyo izuba rero ryatse biba byiza, biradufasha hamwe. Wenda ribangamira abahinzi, hari ibyuma. None se umuhinzi atahinze urumva wowe uri umucuruzi wagura iki? N'abanyabantu ubwo waba ufite ubushobozi wagura iki? Ntaco abantu bino bazaba bavomera imyaka bakamena mwamazi, tuzibona nka za cabbage. Navyo cabbage nyine kurumva cabbage ni cabbage. Nose nk'imyumbati ho ivomerera. Imyumbati wayivomera se cyangwa ibigori n'amasaka bavomerera. Urumva ibintu niko byabaye nyine. Iwacu twageraga imboga nziza zitavomererwa, zidaterwa imiti. Ariko ino nuko byabaye. Nubwo ari mu kizungu. Yego. Hari itangazo nshaka ko tubanza gusoma tukona gutangira gahunda yacu. Iri tangazo waribonye? Naribonye ko sinarisomye cyane. Onti warisomye? Reka turisome. Nta mwanya nta kibazo. Reka turisome. Ku banyamakuru bakoresha YouTube media zose, X niyo yahoze yitwa Twitter, etc n'izindi mbuga. Impamvu kumenyesha, turifuza ko abanyamurenge bose bababajwe n'ibiri kubera iwacu ko twakomeza kwiyama General Masunzu dukoresha imbuga nkoranyambaga media ku bitero by'indege mu baturage mu Minembwe. Tugomba gukoresha debo cyangwa se
ibiganiro kandi mu ndimi zitandukanye, ikinyamurenge, igiswahili, icyongereza, igifaransa, dukoresha za YouTube media. Twandike icyitonderwa, niwe uri gukoresha indege mu Minembwe ni Masunzu, ntabwo ari guverinoma ya Kongo. Byamenyekanye kuri uyu wa gatatu itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2025, kandi zose ko zirava Kisangani. Rero tumwiyame mu nzego zose, kandi debo zikorerwa nabo papa, abamama, abasore. Icyitonderwa, turashimira Radio Umurage TV wabitangiye, turasaba abandi bose ko mwabitangira. Murakoze. Bikorewe US itariki 26 za kuno kwezi turimo. Media zose zihite zitangira ibiganiro kwiyama Masunzu wahagurutse kumara ubwoko. Murakoze. Bikorewe United States of America. Nsabigaba Muturutsa. Jeff nibishatse kuvuga iki? Bireke Reka tuyihore ntidutindeho. Iri tangazo ngira ngo riri ku mugaragaro, ryasohotse, si twe twenyine twarizanye, riri ku mbuga zose. Ngira ngo banavuze ngo tubisharinge mu mbuga z'abanyamurenge zose, ariko abafite ishaka ry'ubwoko, abatari kumwe n'abaraye bahabica ubwoko. Naringize ngo wenda iri tangazo turivuge akantu gatoya dukomeze. Ndumva iri tangazo batanze ari ryo, kandi tugomba kurishigikira. Mu gihe wumva ko ugomba kurandura ubwoko bwanyu cyangwa se ubwoko runaka, tugomba kwamaganira kure. Twaranabivuze ubushize ko nta makuru mu gihe cy'ibibazo turimo cyangwa se mu gihe cy'intambara, nta makuru agomba kwirengagizwa. Amakuru yose agomba guha agaciro, ko yo bameze kose, yaba ava ku mwanzi cyangwa yaba ava ku bakunzi b'amahoro. Inkuru yose igaragaye igomba guhabwa agaciro kugira ngo abantu bamenye uburyo bitwara muri ibi bihe. Kandi turakomeza tunashimira n'abandi bantu babifatanya n'ubwoko mu kwamagana ibi nkibi, kuko ejo bundi nabonye igikorwa bakoze hariya Ijayafi mu Minembwe cyangwa indege yaraje irasa ku ishuri hariya, siko naho hari umwanzi, ko barasa bitabanzi, hari harimo umwanzi. Barasheje Yafi, harimo abana b'incuke batoya, abana ba primaire. Nukuri pe nabonye bakuye nyine imishwaro bagiye hirya no hino. None si indege yoza kurasa hariya. D'abord cyambere abana ntibayizi, ntibarabona urugamba rw'indege, bari basanzwe bamenyererwa rw'amasasu. So indege rero urumva irahahamura cyane. Ariko turashimira Imana ko nta muntu wahagiriye ikibazo. Yego. Ariko nyine imigambi y'umwanzi abantu bagomba guhaguruka bakayirinda, bakanayirwanya rwose. Nukuri ico si ikintu cyo kurebera gusa. Wabonye ano mafoto bashize hanze ngo yabagambanyi b'ubwoko? Nayabonye. Muri aba ngaba ubuzima bangahe? Bose ntawe ntazaho ngaho. Aba nibo bantu bayobye bose uko bangana ndabazi, bakeneye guhemukira ubwoko. Ese ko baragira ngo bazoba mu nane yonyine? Ejo naho muri plane intambara yarabaye Ruvungi na Katogota, ariko M23 yarabirukanye. Habe n'uyu munsi mu gitondo barwanye muri plane, yarabirukanye. Barwanye leta y'u Burundi bifatikanije n'intera hamwe na Wazalendo na FARDC. Bazutse bagaba ibitero kuri position za M23. Ariko kubw'amahirwe basanze intare za Sarambwe ziyaryamiye amajanja emadubu zibirukangaho. N'ubu nari mbonye bavuga ko abarundi ngo baba bahunga kabisa biruka. Ariko nabo bashaka ko ari abanyabwoba. Abarundi bazi intambara ziraza tirari, nizo bazi no gutega za mine. Ariko kuri frontline kuvuga ngo arwane ahagaze, kandi se urwanana n'abakongomani babahunga ukagira umutima. Habe n'umunyamutima iwawe urwanana n'abanyabwoba, nawe uzugira ubwoba nawe ugahunga. Niko akundi ngo ntawuzuzirika ihene mbi ahinziza. Kandi imigambi ya Sekibi Imana igomba kwitsinda kuko tibishigikiye. Ngira ngo uyu munsi habaye meeting Bukavu. Uyu munsi hari meeting Bukavu, abayobozi niho bari bananga n'abandi bose gutyo. Gusa ntituramenya niba yarangiye cyangwa niba ikirimo.
twari tukiya tuyikurikirana tugiye mu kiganiro tuba tuyikurikirana nanga tukigiyemo twumvisha n'ijambo ry'ibanze ijambo ryiza ko tugomba kwirwanaho kandi tugaharanira amahoro yacu no kwishura kwizana kwacu kuko hari abantu bafite imitima ya kinyamaswa hari n'abandi banafite imitima yo kubarwanya ubwo rero ko biri kose buraja kwira twamenya icyavuye muri iriya nama ubundi nta muntu ufite umutima wo kubarwanya usibye abarimo babarwanya n'abashaka amahoro nibo babo gusa baba bashaka nyine kwirwanaho no abashaka amahoro kandi utirengageza ko hari n'abandi bantu babayeho mu isi y'akavuyo aba yumva gusa gahunda yiwe ari uguteza gusa umutekano mu kahandi none se urabona nk'abariya ariya mafoto bashize hanze y'abariya abagabo bose ni abatifuza amahoro ese bazabungukira hehe bo kwa satani gusa none uvuga ngo bungukira he ni kwa satani wese niba ufite umutima mubi uzungukira he Kayini yari afite umutima mubi yungukiye no nyine ndabaza isoko ryo kunguka kwe yarikuye ryari riri kugira nabi gusa ni kwa satani umugabane w'abafite umutima mubi n'abagira nabi n'abanga ubwoko umugabane wabo ni kwa shitani inyungu yabo ni sebuja satani amaherezo yabo azaba mabi nta muntu uza wanga ubwoko bwe ngo namara uzanarebe no mu muryango iyo ubaye umwana gito ukagora umuryango ukagora ababyeyi n'ubuzima ntuzubamo neza ugira imivumo usibye ko ubu nyine wa mugabo narabyumvise ejo ndabivuga ari muri Amerika kubera umubabaro yabwira ababyeyi b'abamama batese ya macandwe mwavugaga mwagaza mucira abantu mukabavuma wa muvu ukabafata ariko ayo macandwe aracakora niba gikora basi niba amasengesho yarananiwe ntimwabavuma byibura wumva umuvumo w'ubwoko n'umuryango n'ababyeyi ni ikintu gikomeye umuntu adapfa kwikuraho so urumva umuvumo umuntu wese wanga ubwoko Imana ntishobora guhagarara mu ruhande rwe nta mugisha afite amarira ababyeyi bamurira amarira abantu barira y'agahinda ku buryo ahaye abahekura nawe ntazabaho nawe nta mugisha n'umwe ashobora kugira nta mugisha ashobora kugira rwose kandi abantu barabivuze abantu kuriya iyi si ni mbi kandi umwanzi iyo umuntu yabaye umwanzi turacafite ikibazo mu gisirikare iyo umuntu abaye umwanzi wawe nta bintu byo kwirirwa ushiraho izindi komenti aduyi ni aduyi kandi nta aduzi uba mutoya kandi nta uzi uba mutoya noneho mu bantu batazi igisirikare dufite ibibazo bikomeye by'uko usanga umuntu n'umwanzi ariko ukagira ngo ni umuvandimwe kubera ko wamubona yambaye nk'uku nambaye cyangwa uku wambaye ni byiza ko tumenya abanzi mu bwoko bwacu bahagurutse kutumarisha tukabamenya tukabirinda kandi tukanabagwanya tubaguruke tubarwanye mu nzira zose zishoboka zo kubarwanya kandi zirahari cyane inzira zirahari zo kubarwanya kubera ko ntubona umuntu iyo yabaye gito gutyo nta yindi gahunda aba afite ni ukwica kurimbura no gusenya umwanzi rero kumumenya ni itegeko umwanzi kumumenya ni ingenzi nari nabyo ndakuzanira agatabo hari agatabo nari ngize iminsi mpaniga kavuga hejuru yo kumenya umwanzi wawe utagaragara kandi utagaragara wamara ukamurwanya ukamutsinda kandi atagaragaye buriya n'aba bagaragara bashobora kuba batari bo banzi ariko hari undi ubiri inyuma tutazi utagaragara mubi uwo rero uwo mwanzi utagaragara tugomba kumushaka tukamumenya kandi tukamumenya ku mpamvu zo tumurwanye tumutsinde uko ni ukuri kurya iyo uhaye urwana n'ikintu wamaze kumenya uzabigana strategy zo cyane biroroshe ko umutsinda mbese kugeza ubu ngubu ibibazo dufite turamenya ubiri inyuma nyawe none se niba mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge si twe twadupfa nitwe twatwicwa
mugani uriya musaza wagiye uriya musaza watabarutse yaravuze ngo nitwe turi ku isoko ryo kurimbuka cyane, nitwe twashizwe ku isoko ryo kwicwa. Kubera iki? Nitwe dufite ibyaha kuruta abarendo babatemagura abantu. Aho nitwe dufite ibyaha kuruta ababagenda bakamanika drone mu kirere amasaha 48 irindiriye kwica umuntu udafite ishashi abazwa. Umuntu wawe ushakira abandi amahoro, urumva? Ariko uwo nguwo isi iracecetse, iramureba ikamureka agakora ibyo agomba gukora. Ariko abantu bahagurutse baba bashaka amahoro birwanaho ngo abo nibo banyamakosa ngo nibo bagomba kuja ku isoko ryo gupfa. So dukeneye gushaka umwanzi wacu tukamumenya, abamaze kugaragara tubarwanye, abataragaragara nabo tubahishure, tubamenye, tubarwanye kandi tuzabanesha. Ako nukuri. Ariko umunyamurenge ubundi yakoze iki ku yoba ikibazo cyo gutemagurwa buri munsi? Aho ibibazo nyine je kuva navuka nibwo bwa mbere nanusha umuntu uko bamurya. Ahubwo ko bwacu ngo umunyamurenge nagaza numva twatuye muri zuririya zakatanga bavuga ngo hari abaza barya imbwa nyine woreba akabwa nyine ukabona nyine n'imbwa nyine urumva kurya imbwa byibuza bifite byobonka byumvikana byibuze. Ariko ibaza umuntu arakubwiye ngo reka kunica, ukamwica, ukamubaga, ukamwotsa, ukazana umutsima wahurure cyangwa igishwaga, ukarya ukamira, ukaza ufata inyama y'umuntu wavuga ngo nakura munyamurenge mutusi nakura mutusi. Mana isi n'ijuru, Mana isi n'ijuru. Umunyamurenge niki yakoze? Umunyamurenge niki yacumuye? Nta na kimwe, ntaco twakoze, turi ubwoko nk'abandi, twaremwe mu mugambi w'Imana. Nta kintu na kimwe twakoze. Uzanarebe dayeri ntitugire ubugome. Abanyamurenge ntabagira umutima w'ubugome. None reba nka kuriya mikenke ejo bundi yafashwe. Iyo baja kuba bafite ubugome ari amadubu, bariya bembe n'abafura baba baraharaye, nabo baba baratemaguwe. Ariko ntitwabikoze. Twebwe ingoma yacu iyi Imana iduhaye ingoma tukima tukayobora, abantu bose bazagira amahoro cyane. Birababaje, nta n'uwo dushobora kwitura inabi ngo kubera ko yigaza kwitugirira. Kubera ko n'ubundi twebwe twigishijwe Imana, tuzi Imana. Imana yamurikiye iriya misozi y'umurenge, imurikira n'abari bayituyeho. Niyo mpamvu bagenda mu mutima wabo bagira uwo mutima w'impuhwe. Ariko abandi bacu nyine bo ni batematema gusa. Ariko Imana irahari kandi izaturenganura. Turabizi Imana izarenganura ubwoko bwayo. Yarenganuye n'u Rwanda. None ubu nyine u Rwanda ni paradizo, igihugu ciza amahanga yose. Ese wamenye ari amakuru y'abareye ba South Africa? Yewe noneho naratanga Kongo yavuye. Ningaho wari wayibagiwe, ni wari kuyibuka. Nariko nyibuka byanciyeho. Nanabisonye mu gitondo kuri VOA, kuri Voice of America. Kongo ihawe gisirikare kije kubafasha umutekano. Namwe mubikiye ko murabateramada. Neza. No Kongo wavumye Kongo yayivumuye koko. Mu butuga yasize avuze aravuga ngo azoyivuma ngo amara imyaka 30 yarapfuye Kongo itaragira amahoro. Ariko ndahira ngo none iri hafi kuzuza. Imyaka 30 iri hafi. Ahubwo yaruzuye. Mu butu yapfiriye yaruzuye. Aho twite muri uku kwezi aho twitegurira ntambara tuzanira umuvumo uragiye. Nonoga nariko mbona kuri Voice of America bavuga ngo South Africa kiratinya gucisha abasirikare babo kunani y'u Rwanda n'ipfunwe garyo ko batwite. Oye si ipfunwe, ni baratsinzwe. Cyo nico cambere. Kuko bari abantu bari bihishemwe umugambi wa FDLR. Babandi bishe 94. Bari bashaka kugaruka. None zindi wari kumva ko bariko babasanga mu bigo byabo. Biriya bisaso bariko batera hejuru u Rwanda rukabituraguritsa. Si iby'intera hamwe. N'intera hamwe zijya zahunze nyine. Kuriya ipfunwe ryo kwanga guca mu Rwanda no kugaragaza ko batsinzwe burundu mu isi. Baja no kuhaca baravuze ngo ntitagire ikinyamakuru na kimwe kibigaragaza na kimwe gifata amashusho yacu. None se ko babafasha. Ese uko bari abagore ari amada batewe n'ingabo zagize gete cyangwa ni bene wabo none ndawamenya mbo bari imvange
harimo interahamwe South Africa ugushije ishano harimo interahamwe harimo South Africa harimo Nikacagiye Imana yavuze ngo isigushije ishano kuriya bahuye n'ibibazo bitoroshye mugende nange mworora abakongomani mubarebe tubabona habe na kuri Burundi kuriya bagize abazarendo barimo ba mayimayi barimo FARDC irimo South Africa irimo kandi bagiye kubyarirayo ayibawe dore irindi shano gariguye mu yindi si niryo narabibonye hariya bizabakomerana nabo cyane narabanje kwibona nyine mu binyamakuru bimwe akagira ngo wenda n'urwenya no gusebanya ariko nyine mbona amafoto nyine ayewe nako mura nande bari kwa muganga nukuri kimwe akosatanagira nabi ngo umwe ndayango nimba yarabyariye Kigali yabyatarurira indege ngo yabyatarurira indege uwo mukongomane karamujana he namusigi wa ariko wenda usanga yarafite se hariya wenda umugabo barajanye n'umugore mu gisirikare bivanye no kuntuzo nkuru zagiye zandikwa gutandukanye iyo bija ko barabaga birankuru ntaga bari kuyandika kuko ntagitangaje kirimo bigaragare ko abagore ntabaga bari bafite kuriya no gutsindwa gusa n'imbaraga zo gutsindwa satani n'ibimenyetso ni symbole zigaragaza zo gutsindwa kwawe mu gitondo rero nabonye afisha yawe kana utivugeho cyangwa si ngombwa we nta kibazo usama kurusa ya nama mbivuze kubera ko biri kuri social media n'ubundi ikintu cagiye kuri stat y'umuntu kiba kiri wazi nyine kiri wazi wenda tutaraje kure rero atangazo twabonye rya muri Amerika abazi indimi zitandukanye bamagana ibintu bibera mu bwoko bwacu abafaransa ngira ngo Faransa bakize ndakize jewe Pentatrons ubwo rero ababishoboye bamagane muri ziriya ndimi kugira ngo ubutumwa bugende ikinyamurenge gitambuke igiswahili gitambuke icyongereza gitambuke n'abandi bazi igifaransa n'abagitambutse cyane abantu bose bashoboye gukora ubuvugizi kandi dufite abantu bize mu nzego zose mu ndimi zose iriya message bayitambutse rwose bayitambukanye umutima mwiza ubishaka nuko rero nabonye afisha ifite iminsi 3 ni igiterane cy'iminsi 3 14 15 16 dusangizaga ayo makuru n'ubundi nayo tuyamenye ariya hari ayandise nayo kuja gushima Imana nubwo tukiri ku rugamba ariko turacafite wa mukingi wo gusenga twereka Imana igihugu n'abanyagihugu so rero tuzaba turi hariya kuri Goma mu minsi mikeya ko turategura urwo rugendo rwo kujayo afishe yo yagiye hanze niyo gutumira abantu tuyinyuza mu kiganiro cyane yamico ku kiganiro hano abantu bose baze abafite umwanya bari hafi n'uri kure nkatwe natwe ko turava kure nabonye canditseho ngo ndagifite hano ntaragishiraho kubera ko ngo ni missionary prophet Frank Gatabazi present garukana amashimwe Kongo na Goma bano bantu batora bagendeye kuki bano muzamuri kumwe abo bakozi b'Imana abo bakozi b'Imana abenshi cyane ni nabari hariya bari Igoma nabonye witwa Alexi from Kenya ni reverend muri Kenya reverend w'itorero rya Uramuzi aho uyu nguyu na Bene uzava muri Kenya nawe uyu Aimable ni umucuranzi ari Kigali nawe inzungu no he evangeliste ngirango ni evangeliste watuye kuri Goma atuye biroroshe Munyegoma Reverend atuye bose nabigoma nabigoma usibye gusa wa Bukavu Reverend Kanika turayicisha mu kiganiro yego rwose byarakoroye ngirango kuba bafatisha abangaba oya iyo umuntu ategura ikintu ntabwo biba byoroshe ariko twarabiteguye neza kandi twafatakanije nabo kuko nibo bari hariya kuri tele kandi bazakira abantu nikadushima ko batwemereye tubahaye ko bemeye nyine kuzaza kubana natwe baratwemereye rwose kandi tworeka gushimira n'ibitangazamakuru by'abanyamurenge bimwe biha birwanya n'ubwicanyi babukorerwa abanyamurenge cyangwa se abatutsi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dukomeje kubashimira kuko muragaragaza nyine ubwitange buriya no kuvuga ugaragaza uruhande urimo
ni byiza ubutwari. cyane n'ubutwari Ubutwari. none se ngabura kwa Nyamujereti ni intwari kwa Nyamujereti si intwarikazi mu Banyamulenge rwose pe Eh? ni intwari kazi ejo zikona ko nkurikirana ikiganiro ciwe neza ari hariya neza ni hamwe mu buti bigira kurasira mu butu hamwe barasiye mu butu baramuhusha barasiya ingofero nabonye hahagaze ahagaze avuga ngo ahangaha ngo abaza amateka muri kiriya gihuru ngo baza amateka y'umutu nahangaha yarasiwe Yeah. ati nahageze kandi tuzumva nk'amateka nyine ni amateka ariko iyo yarahakandagiye ni intwari kazi n'abandi bose bashishikazwe cyangwa se bafite uwo mutwaro wo kuvugira ubwoko ni ukuri mukomeze kandi tumucika intege dukomeze tunabashimire kuko ko muragaragaza nyine ko mudashimishijwe nabyo naho barya indonke bo ntibakomeze umuntu akazahembwa bikurikiranye n'ibyo yagiye abiba ibihembo byabo birahari kandi bazabibona reka dusoze dukoze hirya no hino ku nama yabaye i Bukavu ku gitaramo cawe kudushimira n'abantu n'itangazo ryavuye US n'abandi nabo mukomeza mubikore ariko ningaho igitaramo utacamamaje cyane wamye uvuga abanyamakuru ndabuze umenye amamaza umukutano oyi nakubwiye ngo ugire ico uvugaho nyine amamaza igiterane tubabwira bizaba birimo n'abantu tuba turi kumwe nyine ucamamazaga neza amakuru yacu cyane igiterane kirahari kandi twamaze kugishira hanze kuri ariya matariki kuva ku itariki 14 ukageza ku 16 iminsi 3 kizaba ari igiterane kirimo ibintu byinshi tuzumvamo ijambo ry'Imana dufitemo abakozi b'Imana batandukanye zaba turi kumwe na Revera Pasteur kuva i Bukavu nkanika tuzaba turi kumwe na Reverend kuva hano muri Kenya Alexi tuzaba turi kumwe n'abari abashumba bandi tuzaba dusanze hariya kuri Goma n'abaririmbyi n'abayumbe abazaba bavuye za Gisenyi puza amatorero turatekereza ko hazaza abantu benshi kandi abantu bazaze bitabe dusengera igihugu dusengera igihugu hazaba ari umurimo wo gusenga Imana habe n'umurimo wo gushima Imana niyo no kwiga ijambo ry'Imana ariko kandi n'ibyishimo byo kongera gukandagira kuri buriya butaka nyuma y'imyaka myinshi cyane ngira ngo nuko abantu bazaze rwose dufatanye taco bisaba kwinjira sa amatike oya ta amatika hari n'ubusa rwose abantu bazaze n'ubusa rwose ari muri Kenya bishoboye muza tujane mu Rwanda i Buganda i Burundi muzaze tujane tuje gushima Imana kubyo yakoze dufite n'abantu benshi baba twandikira ngo barashaka kugenda benshi cyane bari hano muri Kenya bari za Rwanda za Uganda abakunzi nyine b'Imana bashaka kuja gushima Imana hariya n'abagira neza bo bakurikiraniye gahunda y'igiterane bumva bafite umutima wo gufasha habe tuvuga ngo n'abafite umutwaro wo kugura amazi abagiye mu ivuga batumwa rwose cyane rwose muzayagure kuriya twaravuga hariya abantu bazorya abantu bazonywa abantu bazaryama abantu urumva biba bisaba ko haboneka ubushobozi twaravuze ngo muri muntu wese atabara uko ashoboye cyane mupesa yawe yaraciye tumarira tugiye mu ivuga butumwa ndetse n'amasengesho azokutumarira kinini uzakora uko ushoboye kandi uzakora uko umutima uzagutegeka cyane rwose ntakuvuga ngo wenda mwemere cyane mu mwuka ntakugorana kandi uyu ni umukingo ukomeye w'urugamba turiho uyu ni umukingo ukomeye w'urugamba ngira ngo urabizi no muri Israeli bajaga kurwana mbere abakozi b'Imana akaba ari bo babanza imbere kubaza Imana icerekezo gahunda uko zimeze bakabona gukomeza ibindi urunago n'urugamba turiho turifuza rero inkunga yanyu y'amafaranga mu buryo bumwe n'ubundi bivanye n'uko uzaba ushobojwe kandi byanejeje usarira ubunyene nusa amakuru numva nayo nkozeho numva ntangiye kugira ibyifuzo byo kuzosenga cyane hariya mu butu aja gupfa yaravuze ngo asize avumye Kongo yamaze imyaka 30 ku butegetsi ngo Kongo izamara indi myaka 30 iri mu bibazo itarizahura itarakira kiri mu kaga mu ntambara none bihuriranye nuko tugiye kuri Goma ya myaka 30 izashira muri uku kwezi ishira muri uku kwezi urumva bigaragara ko ibibazo numvise ngize akantu kumutima keza ko gutekereza uburyo tuzosenga hariya kugira ngo twirukane uwo muvumo burundu uve mu gihugu uve mu bakongomani uve mu mitima y'abantu uve mu bwenge no mu bitekerezo Imana iduhe igihugu gisha igikuyemo amacandwe mabi cyane
reka dusoza. murakoze cyane. Turabashimira rero mwe mwabanye natwe, mukomeze mudushigikire amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze bishimire. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.